Jorco, nisi pa je. Ventilo, a tu... O, bog daj! No, moram hitro premeniti šlaufa, jer so me dečki dole zvali v fan zonu na rokometalno prvenstvo. Na Škropec ili 2. I naj dojte, da se razumemo. Jaz sem ne neki rokometalec, ali sem navijač i moram bodriti naše kavboje gore v Švedski. No, sam se nadam, da najo gore naleteli na švedskoga stola, kak sam ja prošlo leto naletel na kumičevoj fermi. Ljudi dragi, na tom stolu imaš vsega kaj hočeš ili nećeš. Ali badav ti jer si nemaš kam sesti. Mene su tako noge bolele, posle kaj sam 3 dana moral pacati vraki i dražđenki znutra i zvana. No. Veš da naši igraju prvo protiv teh Egipčancov dole, ne? I ja ta igrača ne znam. No, znam samo da imaju piramide, imali su faraone, tam jedan se zvao Tutankamen, njihov je bil predsjednik nesvrstani Nasser i nogometaš Salah. No, ja znam još i za rijeku Nil i za avanture maloga Juju. Ja tako. Sam se nadam da bo naš selektor Horvat dale recepta našim kavbojima, ovom našem cilindriću i puhnjaku, da bo imam kaj se rekel, ne, ovom cindriću i duvnjaku, da bo imam na startu zmunificirali one egipćanske piramidoše i da bo istrelili 3 bude. No, posluhnite me ve kavboji. Kavboji do pobjede na krilima navijača, a vi Egipćanci dimo poslušat Jujovog plaća. No tak, živjeli. Aj Bog.